realize to this, okay? This is not opening of the landfill. This is not the opening of the landfill as per se, landfill. This is a transfer station. Kasamtangang nangita ang lokal nga pangagamhanan sa syudad sa Sugbo ug bag-ong lokasyon nga mamahimong temporaryong kabalhinan sa mga basura, kini tungod sa nagkaduol nga expiration sa transfer station sa Konsolasyon. Gibutyag sa mayor nga ang Aluginsan usasab sa gitan-aw nga posibleng transfer station apan gitan-aw pa pag-ayo tungod sa kalayo sa maong lugar ug tungod kay magbase pa sila sa budget nga ilang magahin-alang niini. I understand that Aluginsan is actually would like to accept it. But we need to check the terms. The terms in the sense that we are only having a certain amount of budget. Now, considering this, what we're trying to do is first find a transfer station, which actually the DNR are suggesting, because it's too far. If we are going to bring all the garbage there, assuming we have that money, then going back here, it's very long. We cannot just simply go back again. So there would be a lot of garbage. Knowing this, we need to have a place where it should be put for the meantime. Samtang ang lungsod sa Konsolasyon nihatag lamang og 30 ka adlaw sa pagtapok sa basura. Tungod niini ang Cebu City Government miapilar nga malugwayan kini sa 90 ka adlaw samtang padayon ang pagpangita og haom nga lokasyon. Nihatag na sab si Archival og sulat ngadto sa DENR nga maoy mo representar sa Supreme Court aron matabangan sa pagpangayo og permit alang sa paggamit sa yuta sa inayawan isip temporaryong kalabayan sa basura. No, in fact, I'm writing a letter. No, taking a cue from there, I'm writing a letter to, of course, the DENR helping us na to have a representation to the Supreme Court because that's in the court. Now, if the court says no, there's no problem about it. But if the court says yes and then to proceed, now the DNR will lay down the grounds. What should be done? Maingon siya, okay, clear the area, put something like a layer so that the leachate will not be going down. Then I think that's their call. The same way with the others. Dugang paniini mopadala sab si Archival og sulat ngadto sa mga establishmento susama sa mga hotels ug malls nga mga dagkong contributor sa basura mahitungod sa pagbalhin o pagsegregate sa basura. I'm going to write a letter to all the big establishments like the mall, the hotels. That for the meantime, this is a mode where we need to help each other. I hope we would like to request them that manage their waste. This is temporary. Manage the waste in the sense that if you have waste, 1 ton, 2 tons, 3 tons in your area, please manage it. And in a way, if you will be the one to bring this to the landfill. That's my request. That's not actually what we call is an order. It's not. This is a help. Gipasalamatan usab sa mayor ang pribadong kumpanya sa Bacolod City sa pagpahulam og 4 ka shredding machines ug usa ka composter nga nakatabang og dako sa pagtubag sa mga problema kabahin sa basura. Tungod sa positibong epekto nga nahatag niini, mas paninguhaan sab sa lokal nga pangagamhanan ang pagbutang og shredding machines sa matag barangay aron mas makunhuran pa ang gidaghanon sa basura. And this is not the right time for us to blame each other. This is the time for us to help each other. In fact, the DNR secretary was here saying to us, me and Pam, that we want to help Cebu City. Kauban ni John Mark Abu-Abu, kini si Adrian Joseph Cabase, USJR Com intern alang sa MyTV Cebu.